Ameba gikundi kia mathikota a Barina muthe wa ira ni marekinyirie ceceni-ini ya borithi ya Menengai West makenda kuheo gitiri thutha wa igoti ria Naikuru gwathana marugamirirwo mahote gucokereria mugunda-ini wao. Itanya rao niriraguthire ihiga thutha wao kuhundurwo ni kamanda wa borithi mwena wa Rongai Wilberforce Sacharani uria ugite no nginyagia aranirie na aria maraciraga nao. Twashangaa Bwana Kithure Kindiki, sasa kumbe meza ya OCPD imekuwa mahakama tena. Alafu mbona asikize opponents wetu kwa meza yake, na ila tumefanya kesi na opponents wameshindwa kotini. Ndeto ino nirarakite mathikota aya makiorota kamanda one kwagarara watho wa igoti riu makioria minister wa ugitiri wa thiini Kithure Kindiki kuingirira ndeto ino. Requesting honestly our brave president Dr. Ruto aingie ndani kutumia Kithure arafu tuende kwa shamba. Amwe a mathikota aya moigete kuri na maabitha a wathani marikitie gwitemera mugunda mwena ucio na magaka nyumba cia goro, makigweta giki ni gitumi kimwe kiratuma watho wa igoti wage guthingatwo. Kama sub-chief amejenga nyumba ya kifahari na ni shamba yetu yanauza. Amejenga nyumba kubwa sana na amejigawia shamba ile anataka. Wale walikuwa provincial administration, vile tulivyotoka, they took advantage of our land, wakajigawia mashamba. Sasa wakati ilisemekana tunarudi kwa shamba, sasa wakawa wanaleta ufumi kwamba mkikwenda pale kutashuka tena ghasia, nyinyi kaeni nyumbani tuwe tunapanga juu yenu. Amebaya makoretwo magicira na mathikota angi 403 a Barina Lobby Group aria makoretwo makienda magairwo mugunda uyu wa eka 403 ni gukorwo mari aruti wira a muthungu uria wacokire gutahwo mugunda ucio ni bengi ya Standard Chartered arimo ni kuriha ngombo ya bengi. Tunataka shamba yetu na haki yetu itendeka, sababu ni jasho yetu, pesa yetu. Sasa tuende nyumbani aturudi, tupewe mahema tuende tukae kwa shamba yetu, tunaenda turudi, hata tukikufa tukufe. Owezi kufa leo na kesho ukufe. Ona thegia watho wa igoti gwitikiria mathikota acio magairwo eka 803 kurekana macokire makenyitana na andu angi a kuma na nja aria mamerageria mata mugunda ucio undu uria watumire cira wa beko igoti-ini na magicoka makihotwo. Juu hiyo shamba ilikuwa ndio tegemeo yetu, tulinunua sasa tukategemea, ndio tunatoa huko chakula, tunatoa mahindi ya kusomesha watoto. Sasa tunaomba president wetu utuingiririe kati tubewe haki yetu. Ameba gikundi kia mathikota a Barina moigite matire na thina wa kugaira mathikota aya 403 bata matige gwikuruhania na andu a maigirira. Ngiribotera Kameme TV, Jeta Gitau wa Wanjiku. Kama mimi mama mkongwe hivi nitaenda